nawna silli thérapie salamu aleykum wa rahmatullahi mbeɗen salmina nokku ka won ɗon e lando so tawi ɗon e jam. Merci d'être là. Hande le 15 10e mois 2023. Merci. Il est mari yoga et toɓɓe ɗe waweten sendodade ɓe isinillahi. Merci d'être là. Salam la famille. Bonjour à toutes et à tous. Yewtere men nden hannde siɗa faala faamude ma siɗa faala waynodirde e soñja ka nder ngurdam ma, ida duwa landade ko hombo o soñjaɗo woni e nafude, wona ko fi honɗum miɗa soñji. Siɗa faala kadi wallude soñjiɗo soñjorɗo immorde e soñjaji aduna, wona ya aru landoɗa ko hombo soñji ko homɓe tampi Médecins Sans Frontières. Wona yaru ɗon e yurmede mande. Siɗa faala tawiɗa faala yo soñji ɗon waynodiri e soñja on. Minna de siɗa faala yo yimɓe ɓen yi'e, yo yimɓe ɓen nanu, hiɗa wakkili, hiɗa etani famille on. Famille ma on no tampi, leydi ma ndi no tampi, ma weldiɗo ma no tampi, ma an tigiti hara soñja on ko e ma woni, hiɗa faala waynodirde mo, hiɗa faala yo lannu. Haray ko landal landotoɗa hoore ma, Allah subhanahu wa ta'ala jabotoma, na landal ngal landotoɗa bani adama. Ko ndu woni ngal landal, ko hombo woni nafude o soñjaɗo. O soñja mo soñjiɗa ka dewgal, ka gollema, ka ɗaɓɓere kaydiji, ka politique. Qui profite? Merci mon frère Tcherno Youssouf, toujours avec nous. Sherif Kounda, bonjour. Kashimouba, merci beaucoup. Aduna on kanko tun tawgol ma a heɓama ari ka hoore leydi ɗo yoni soñja. Ɗum ɗon tun ko soñja. Kono woɓɓe kan no ƴetti soñjaji tawɗi wona soñjaji fi maɓɓe dewti e hoore ɗum ɗon. Hiɓe doga hakkunde justice ji e clinique ji, hakkunde mocco e baatini, hakkunde ñawoje musidal. Hey, arrête-toi. Viens vers la spiritualité. Il faut se poser de bonnes questions. Tawonu jabotoɗo kala landal. Lando hara ko an landi, parce que hiɗa ton mo sikkuɗa on hiɗa woni no ton na goto. Mo wonɗa on ko on Allah tagi, ko wiyete ibnu adama, ɓiɗɗo adama, on ɗon ko Allah tagi mo. Mo miijiɗa on hiɗa woni ko jama on tagi on ɗon, ko wiyete igu, nguddam, satan, mauvais pensant, on ɗon ko jama on tagi mo sabu télécharge gol ma, jikkuji yimɓe, gandalji yimɓe, faamuji yimɓe, ɗum ɗon koko loowa e ma on yafoto, wona anno. Koko wonɗa pirande wona an, koko waɗa e ma. Waɗuɓe ɓen non ɗum e ma ñande ɓe faala woɓɓe ƴettay. Kono si ɓe innima ɗo joni ko an woni lanɗo, ñande yimɓe ɓen faala woɓɓe ƴettay. Ɗum waɗi sa nani faamaade hiɗa ton mo miijiɗa on hiɗa woni hino to. Sa wi ɗo ko a ɗum ɗo, ko andi jawdi, ko a ngal otowa, ko a dow suudu, ko aw diplôme, ɗum ɗo fof wona an. Ko piiji non tawata ko aduna on woni ko moƴƴini ɗum ɗon ronduma. Ñande ɓe faala woɓɓe ƴettay. Nde tawno ñande ɓe faala woɓɓe ƴettay, hiɗa wuli, a wiyanoma ko a mokoba, a wiyanoma ko a malaika, a wiyanoma ko a jombaɗo, a wiyanoma ko a joma jawdi,
a wi'anoma ko a barkinɗo nde wonno ko a wi'aɗo ɗum hande kadi hiɗa darani fiyo ɗum ɗo ñiiɓuka ngurdam ma hiɗa wakkili piiji ɗin fof fiyo ɗum ɗon tabitu nde wonno jonnuɓe maɓe ñande ɓe faala o ɓe ƴettay. Donc probléme ma on ça profite à qui? O problème di drogue on ma yeyinde drogue ko on ma yarinde beere ko on ma doginde yaltine ka leydi ma waɗa yoɓo facture ji ɗi lannata probléme dolle ɓiɓɓe probléme worɓe probléme rewɓe probléme kay ça profite à qui? Ñande landiɗa hoore ma ɗum ɗo ko an ɗum ɗo woni nafude ka ko goɗɗo. Probléme ma on siɗa faala lekki makko nden ñande hiɗa jogii lekki kono fodde hiɗa kam miɗa soñji miɗa tampi miɗa yurmi a yaltata e probléme aduna par ce que probléme ji ɗi wona ko lannata ko an ɓeydoto ko an faamata ko ɗum waɗi so a yii gorko deeƴere ari e makko anndu o fuɗɗike faamude hoore makko. So a yii goɗɗo sonkono e makko wullitagol no e makko ñaawooje no e makko tuugugol yimɓe no e makko eesagol no e makko anndu o ronko faamude taw hoore makko. Merci Alassane Hadja Waliyatou depuis la Roumanie. Halimatou Diallo, merci ma soeur. Donc c'est très simple. C'est très simple. Si ta fala ñawnude problème e to faama ko hombo probléme woni nafude hiɗa e dewgal alama nafude ala nafude ɓiɓɓe maɓe mais siɗa ɗon c'est que no nafude ko andino ko wonɗa famude ayinna joni voilà ko ninno mais andu hiɗa ton mo jama on tagi e ma no ton si tawi ko mo jama on tagi e ma on woni e nafude andu wona nafude ko jama on nafude ɗon no metti famde parce que ça c'est pas le religieux, c'est la spiritualité. La spiritualité a hayfay taw a rowtiroto dolle ɗen si wawa famude won ɗum hayfinayma ko argol ka neɗɗan kaako rowtiroɗoɗa kala doloke mo wattaɗa doloke leñol doloke aadaji doloke diina doloke titirji ɗiɗo fof ko dolle wuminɗina ɗi bane adam wuminɗine sakko ma gani yiwgol Allah subhanahu wa ta'ala sakko ma gani yiwgol mo wonɗa partagez le live, mettez les feux. Istalama, bonjour. Donc haray koko wiwɗen kon probléme ji ɗin sumana sonjaji ɗin wona ko lannata sonjaji ɗin ɗi yahay ɗi ara kala ko yiɗa ko hoore leydi ɗo ɓaawo hunde nden tagede ka spiritualité ɓaawo hunde nden tagede ila ñande nde taga inde iwde immorde ka taguɗo on de la source nde iwde ton hino yawde waɗa ko nde tagira fi mum kon nde arta kadi haa ka nde tagaɗo piiji ɗi fof pet mayi siko won tun amma bani adamu himo jaɓi o alhaali ɗo haa ñande o suɓina atto a waɗayde ɓandinke atto ruhu ma on naadede ka nder ɓanndu ma wiyeɗa wonki wiyeɗa bani adam hiɗa jaɓi
hiɗa ɗofti ko samina wa atana kono ñande arɗa ka adna ɗo jonnaɗa ngal teddungal wiyetengal ibnu adam hayla hande ko a suɓotoɗo banadama ko nden ñande fuɗɗoto luutodirde e source makko on ka wiwito ko nden ñande fuɗɗoto jogagol leydi ndi hoɗo mais ka haqiqa ko a wonɗo feƴƴude a rewino e koode ɗen a rewino e weeyo ngon a rewino e kammuji ɗi a rewino e baharuji ɗi hiɗa ka aduna ga hiɗa rewde kadi mayde ko iwgol e oɗo alhaali yayiɗo ahal hiɗa yaltude e ɓandinke yaha e ruuyanko mo iwnoɗa e mum haa hootaka iwɗa to mana hino spiritualité on no wayi hiɗa iwde dow kono hunɗo bikkun daaro ko ni ara ƴawa kadi hunde daraki kono noon si iwi dow ga ari salike ma holli anni fi yiltagol yiltotako tedday ko ndin teddindi wiyete soñjaaɗi a aru hiɗa hayfi sa jaɓi ndi on hayfugol ɗon yiltitagol magol ala sattude kono sa ari a siŋŋike mi yiti si goɗɗo siŋŋike e leggal hinone ko o yaho andi tampere waɗay sa ari a humike tampere waɗay ta jaɓu humagol ta jaɓu nodditagol ko min kaari ko menen kaari ko menen nde fedde ko min jeyi ɗum a fuɗɗike humade e piiji tawɗi ko ya gollitirɗi fii setoyagal maga fii voyage maga spiritualité o men dasino famade ko ɗum waɗi ndiyan ɗan so a ndaari ɗan moƴƴa si ɗan iwi dow nde ɗan ara hiɗan hayfi ɗan ara ko ɗum hatta ɗan barmina yimɓe ɓen si ɗan sippaɗe saƴa e hoore fof goto barmata mais si ɗan ari ka leydi ga hiɗan teddi kono si ɗan fokkiti hotude hiɗan hayfi kadi a wata ɗan nangude a wata ɗan pesude a yii no cippade no ƴawde fus ɗum serta e ruhu ma on kadi kono no cippade no ƴawde sanga cippagol ma ruhu ma on fottay e wonɓe ƴawde sanga cippagol mo kala ruhu ma on fottay e soriraɓe maɓen e mamaɓe maɓen hara ɓen ɗon no hotude ɓe ari no hiɓe hotude ɓe fottata ɗon e buuso piiji ko ɓe rondino ko aduna ga kon ɗum no arta e ma wa koyɗi sont des esprits hunde daraki partager le live maintenant donc hara yittude yewtere men nden ta en muutoyo ga spiritualité ɓayi wonamo kala yawata faamude luggande yewtere nden ɗum toɗi Allah subhanahu wa taala yo faami hoore yewtere nden ɗo ko ta jaɓu ɗum humagol ta humo e bani adama ta humo e leydi ta humo e jawdi ta humo e ɓiɓɓe humagol mangol fof ko ɗum woni tampere nde sa jaɓi yahugol wano cangol ngol ilirta noon ala probléme mais sa inni a fubboto ƴawra la tu as des problèmes tadi a hewti ka duwaɗa feƴƴude inna non ɗo ko ɗo duwa hoɗede o ɗo duwa wondede ko ɗum ɗo duwa ñamede hande kadi allah c'est la souffrance parce que ko ya feƴƴu woɓɓe ara partager le live alpha jom mbiɗa arde joni noon si tawi en faami siɗa faala ñawdude probléme ka nder gurdam ma ko ya wonu landotoɗo na landotoɗo bani adama landotoɗo Allah ko hombo o probléme man ɗo woni nafude siɗa e dewgal siɗa e politique siɗa e aventure siɗa e probléme jawle pellet soñjama on no nafude goɗɗo mais ɗo no metti famude
ayna ɗo joni no ko min woni nafde mais o sendindir si tawi ko igoma guddam maɗa mana ce être qui a été créé par la société wota nananela wota wi'anela si mi heɓal ɗum ɗo ɓe gerda honno na an non mo wonɗa on mo Allah tagi on o landota ko makko a townata o jaɓata toñugol ma o landaki puy on no andi ko e feƴƴugol woni o teddinanta hoore makko wonɗo feƴƴude waya sowo rondotako ko teddi ko hombo probléme ma woni nafde ngal dewgal andi nafoore yalti e mum kono hiɗa ɗon par ce que ya l'historique tarika on no ton on yangoti cuuɗi ɗi yimɓe ɓe tu veux pas perdre, c'est pas toi qui ne veux pas perdre, ça c'est that is your ego komo jama on tagi non non mo wonɗa on ne veut juste que la liberté on non ko faala ko wirgol ya wirgol être libre mi anda sino woodi ko foti ka hoore leydi ɗo di hettare mi anda par ce que a wata rewde Allah e macca nga a wata heɓde cellal e macca nga sa heɓi jawdi e majna an jeyi ko jelo darni ɗo cuurele ko ɗum ɗen cuurele nafiɓe c'est parce qu'ils ne sont pas libres hiɓe moƴƴinani hoore maɓɓe kasoji hiɓe majji ɓe hino jawle ɗen hino cuuɗi ɗin hino otoje ɗen ko ɗum ɓe wonno wullande ɓe wata naftorde ɓe wawata naftorde par ce que ɓe wawani sendidirde moɓe woni on e moɓe waɗa am moɓe woni on ɗaɓɓa inde e toɓɓe ko hatto jini mum ko wurugo just to live haaju makko ko woni e mum ko wurugol hatto jina e piiro mo waɗaɗa on noon be o piira be o folotire be o ɓura be o wacce be o heɓa à quel prix nafoore on mais woday ko perduɗa ko hatta waynodiren e piiji ɗin ko ɓay en anda ko ha honto ko wiyete ko liberté foti hettare par ce que si ɗen waynodirde e piiji ɗin ko perdi ɗin wonɗen yiwde wona hettagol men ngol kaari mi faala kam ron yiya a perdi gorgon a perdi sornajo mais ronka yiwde a hetti hoore ma o igo ma on woni yiwde perdi mo wonɗa on no yiwde la liberté wa ndu sondu wondu ɓawan ɗo ndu sondu ɗo symbole de la liberté donc haray ɓawa en famude ɗum ɗon wota landa ko hombo tampi ko honɗum tampini ɓe no honɗum tampinila gonɗen soñi no wano médecins sans frontiére Nations Unies pe hiɓe weela hiɓe tampi ɓe soñi fogo c'est zéro nafaali ha hande ko nafata ko hombo woni nafitorde tampere maɓɓe nde o no woodi wonɗo nafitorde tampere maɓɓe nde mais kamɓe ɓe ala yiwde ko be mi heɓa jawdi wona an woni wiide ko be ko needi ndi neɗaɗa ko be mi haɓa ñanne ka gurdangam be mi haɓa bile be mi haɓa mi anda honɗum ce sont des fausses créations ko goɗɗo woni ko loowi ɗum e ma ko goɗɗo woni ko loowi ɗum e ma ko hatto jinɗa ko faamugol guddam maɗa to nde si a faami hunde nden a deeƴay a anday wona ko haɓete koko tertete koko tertete merci Malal Fafaya joni noon si a faami toɓɓere aranere nde you have to ask yourself this question kombo nafitorde o probléme c'est fini si wona ɗum si a faamali ɗum ɗon hina ko heɓay maako satta fes de bane adama on faamata oɗo gorko o naafi an ɗeɗo golle o naafi an o debbo ɗo o naafi an o dolle ɓiɓɓe o naafi an o darno cuuɗi folotiro o naafi an
Mana satta, c'est pas difficile parce que mo wonna o nyande o andintinte ko moƴƴamma e ko moƴƴana ko ɗum senduma e leɗɗe ɗen e kulle ɗen e fello ya humain ko a pane aɗa conscient haqqilay kono noon ko wonde probléme o woni hino satti nde jaɓete ko fof no mana mo wonɗa on wi'ima oɗo de wi faala kam ɗum ɗo gon no laaɓi no laaɓanma ɓay faalaɗo ma on o ettoto kala faalaɗo il va faire des efforts ɗaaru pay koy ko ɓe faala kon a hatto jina e jeejugolɓe ano pay kon sino faala wadde jeu vidéo simo faala fiɗide bal simo faala amude simo faala wadde pooti poƴƴingol piiwoy a hatto jinaari gol inna baba mi jeejima il n'a pas besoin de motivation pour ça il va faire des efforts naturellement o immanto ɗum naturellement ndar gorko sino yiiɗi sonnaji ndar si sonnajo no yiiɗi gorko hunde ala ko goɗɗo waajowo mo fii mum mi jeejima waɗi fi Allah kammo malaika ala hunde ko waɗa simo faala immanto kisa o ettoto kisa ndaro faalaɓe yaadu kombone arde motiva personne neɗɗo faalaɗo yaadu hay faalamo ɗaynle tu vas le frapper wimo tun hiɗa wawi mo naɓude lanni ayek sammo yiɗe haysa a wawata mo naɓude wimo tum moodi a yahay e ngal o faltema lowtude yara fi won ɗum par ce que mo yiɗi donc sattaka bani adama on andita si tawi ɗum ɗo naafi makko ko honto satti ko jaɓugol a andi mo wonɗa on ɗon sattantamo anditugol si ɗum ɗo no moƴƴani mo si moƴƴanama mo a wona on ko ɗum on ɗon jaɓatta par ce que ya l'historique min yangodi mi jonni hoore am j'ai dépensé nanama si mi wiɗo ko mbaratta andi tu ne connais pas la valeur de la liberté sa iwiɗo ko mbarata an hiɗa sa'ede sa iwiɗo ko mbarata ɗo sa'e non ƴettali hiɗa leyɗe porte hiɗa angola portojo mo yiɗama ɗum ɗon kan na ko suuɗi o faalaka maka leydi maɓɓe na ko suuɗi yaltugol ma ka yaasi wattutoɗa fottude o andinde ɗum na ko sa mais yiɗa perde fiyo reconnaisse fiyo jaɓe mais andi o yiɗama faalaka ma ɗum ɗon no laaɓi kono hiɗa piirude fiyo jaɓe ko satti ko jaɓugol hiɗa andi o yoɓugol facture ɗo heƴata e ma moƴƴanama hiɗa andi tout est calculé si o yoɓima o hettay ɗi fof kadi moƴƴanama kono a watta jaɓude ko mboni ala jaɓude that is you par ce que no woodi ko duwaɗa piirande no woodi ko duwaɗa daranade no woodi yolde nde wiyaɗa ya uddu wona non par ce que ko ɗum ɗon ñaama e ma waɓutuji ɗin ko waɓutu pet marɗa kadna ɗo ñaama noon waɓutuji maari suudu ma dunna faalima ɗum ɗo haɗima wondugol e sonnajo wondugol e ɓiɓɓe maɓe waɓutuji ma ɗin nafaalima ka hoore leydi ɓay wona an woni ko ɓuuri boyi mayino neeɓi ko habbi ko surrede c'est des cadavres ça fait longtemps dana liwi wodani ɓe ko yoɓugol facture
c'est l'historique qui vous fatigue tarika mongo tigi waɗay ɗum ɗo fo kiiɗo yangi fo liberté ma no hecci ɓurɗum joni goɗɗo waɗi 20 ans de prison mo ka kaso on kaydi yaltinanimo din si on jaɓɓaki ndin kaydi fuɗɗike miijitade ɓe weldi ɓen ka nder kaso ton opportunité hoye nafoore hoye fufa fuwoy ko woni nder ton est ce que on no selli o sella hino noon ko fi hun ɗum banadama waɗanta thérapie hiɗa wawi wuurde angal ɓiɗɗo hiɗa wawi wuurde angal cuuri jani hiɗa wawi wuurde angal musida hiɗa wawi wuurde angal jaɓe mais a wurata tu n'es pas libre a wata wuurde a wona hoorema non hay a wawata rewde Allah wona hoore par ce que Allah faalaka siɗa rewde Allah ka ego ma ka fek ma o faalaka kaka original ma ko fanɗi ko fanɗi ko ɗum pesete ɗum ɗa memetake na an non tampere nden kaka on ɗon ɓutto on kaka mo wonɗa on mo wonɗa innatama ya yaw ñawloɗa non on mo wonɗa wiyatama ya sakko cellal ma ngal dimu mangol non mais mo sikkuɗa on hiɗa woni c'est une création de la société ko oye on ɗon nawnata ɗen nawnaje ɗe yiyata hiɓe ɗeɗɗa on ka moccoɓe ɓe koye on ɗon nawnata ɗen nawnaji ɗa yalta e clinique nata e clinique koye on ɗon wonata ronka walade e suudu ma on ɗon wonata ha tawa ɓengu ma no pari an hiɗa Dakar mayɗa kollanke o yidata aduna fi won ɗum yiɗa e bateau woɓɓe na won doginde bateau ma inde e toɓɓe no ɓuran ma wurugol wata ɓe nan wata ɓe yiw tami hersu no ɓuran ma ɓurɗan maɗa a hato jina en min ni hiɗa arde hiɗa feƴƴude ko landanoɗa ko kala ka aruɗa ko tagirana fi mum kon ɗon wuuru ɗum no feƴƴa jonna place on woɓɓe goo kono hankin ida wiwde ko fi mawɓe maɓe hande ida wiwde ko fi ɓiɓɓe maɓe mais honto a wonɗa ka sukan kaku yagal ma ko fi mawɓe amɓe ka mokoba yagal maɗa ko fi ɓiɓɓe amɓe ya lose tu es un vrai perdant ya lose donc gara e wi wallahi satta fes nde anden oɗo yiɗayi non na ko satti anani goɗɗo no inna mi anda jannan so yiɗala on mi anda an yiɗa andi ene accu ɗayntagol sa ɗayni hoorema hay e goto wawatama laɓande accu ɗayntagol accu ɗaynitagol accu ɗayntagol par ce que siɗa yiɗi ɗo joni goɗɗo hiɗa yiɗi ɓiɗɗo ma hiɗa yiɗi musidɗo ma hiɗa yiɗi weldiɗo ma siɗa falama wajade ko gonga kan haalanta mais ko honno an siɗa yewtude yimɓe ɓe yewtaɓe ko welataɓe sika yiɗa hoorema na noon ya felu hoorema diina ka jannaɗa kan wona wahinaka ko diina haldi fotti needi ndi neɗɗa ndi ko fiya won ɗoftiɗo fiya won huluɗo fiya won neɗɗo wuurowo e nder hoggo wona fiya nafu e hoorema donc na ya felu hoorema ila hande hino ko duwaɗa wadde ko immo golla e hoorema immo golla hoorema wa mécanicien jo ko gollata oto darano ndu ɓandu ma ti hakkille ma ɗi jikkuji ma déchera blonji go sans a pièce ji go ɗo yo lawade
ko ɗum ɗo woni meilleur, ko woni gando, wona jabotoɗo kala landal, wona fiiniɗo kala deftere. Ko woni gando ko on neɗɗo wawuɗo fiinade immorde faljiriji makko ɗin. O fiino immorde faljiriji makko, o ƴiwito tarika makko on, o watta ɗum ɗon, o ñawda ɗum ɗon, o remita ko o faala kon, ko oɗo wiyete gando ka Allah. Amma gando ka yimɓe ɓen ko folotira ɓurɗo diplôme ju, kon kadi ko gandal, mais na gandal nafaygal. Nafata parce que nafugol aduna on ko anta wonta moƴƴo. Wallahi sa ñawdi bewre ma nden, a ñawdi rage ma on nde tikkirema, a ñawdi sowasiyagal maga, a ñawdi ɗi galaɗi wonɗi ma haray ala ko a waɗnale aduna. Hara a waɗani aduna kado molnaɗo ɓay ko fi ɗum tagiranaɗa. Parce que ko ɗon wata rewde Allah, a wata rewde Allah goɗɗo no joɗɗi galaɗi ka hoorema. A wata rewde Allah e nder lampu gerte, ayi lampu gerte no rewa Allah. Ko inde ko lampu gerte rewata Allah. Andeji ɗin e miijoji ɗin e stress o watama. La connexion ne peut pas être là parce que déjà jabu atimma kono andu hiɗa yoni. Andu hiɗa yoni, mana andu hiɗa gayna. Koko wonɗa dogude ɓaawo batini, koko wonɗa dogude ɓaawo mbile, koko wonɗa dogude ɓaawo moƴƴo, koko wonɗa dogude ɓaawo politique jowma jawle heyi. Nafatama missi galla zarrati. Ko an woni ko nafataɓe, ɓe nafatama puttere. Nafoore nde heɓata nden ko e jungo ma woni. Ñande daraniɗa wo Allah jonnete, mais a daranta ko fi goɗɗo heɓa ɗum aduna. A dogata ɓaawo goɗɗo heɓa ɓuttu aduna. A ɓuttini wo si a yiltitike e wonki maaki, a ñawdaniki hoore ma. Hande kadi haɓɓaki darnaki kaki duwa wonde an e makki heɓon nafoore. Si a wawi noon yiltitade wonki maaki, immo ƴewitoɗa golla kala hunde, régla kala hunde tawde ino soñjudema, no halkudema, no haɗude ɗanoɗa. C'est-à-dire, c'est très simple. No ko docteur jo innata ɗo addi ƴiƴam maɗa, addi cabinet ma, addi tutade maɗe. Kon ɗum woni wadde. An tigi waɗani ɗum hoore ma ka jikkuji ma. Docteur jo ñawɗo o ndaare woni ka nder ƴiƴam ma, kala ko wona ƴiƴam. Kala ko wona ƴiƴam ko nawnare. So yi ton ko wona ƴiƴam, ma o yi ton antikori ko dartoto none e ñabbeli, o anda kisan si kunɗo yiyama, si gendarme yiyama ɗo sege bandino ɗo. Ko noon ɓe yirta ñabbeli. Si douane yiyama ɗo makiti no ɗaɓɓiteɗe ɗo. Si police yiyama ɗo wuyɓe no ɗo, ma goɗɗum no ɗo. C'est comme ça. Docteur jo wata anditi hay so yiyali ñawngu. So yi ton gendarme ɓe winna wala. Ko ni ɗaɓɓitirta sompiji wonɗuma soñjude, ko ɗum hadde ɗanoɗa. Wallahi ɗiɗa cokkude dari ɗe kulle waali ko woɗanto, an ko honɗum woni hadde ɗanoɗa. Ko ɗum wadde ɓernde ma nde ɓudda. Wona ko an woni tampinde hoore ma. Ko an wi ko be, wona an non, ko be wona an. That is your ego. Na an ko mo jama on faala ya woni ko kanko non. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Il te trompe tous les jours. Hiɗa mari sonnaɓe a yidata e maɓɓe. Hiɗa mari ɓiɓɓe a yidata e maɓɓe. Hiɗa mari cuuɗi a waltako e mum. Hiɗa mari moodi a yidata e maɓɓe. Ko ɗum haɗi. Kamɓe ɓe wonde sonnaɓe maɓɓe. Kamɓe ɓe wonde ɓiɓɓe maɓɓe. Kamɓe ɓe walade e cuuɗi maɓɓe. Ko ɗum haɗi fowtoɗa. Ko fi maɓɓe haɗi fowtoɗa. Kamɓe ɗo hiɓe fowti. Hiɓe newde ɓiɓɓe maɓɓe. Ko ɗum waɗi an fowtoɗa.
parce que a wuraka réalité ko ɗum waɗi voici la place de la thérapie. no woodi piiji a wataɗi famande hoore ma ta jaɓu hoolagol kala ko miijiɗa kene miijoji ma gon ton ça te trompe. ettoɗa noon ɗaɓɓita koko wiyete kulol ma ngol insécurité ma ina sikku ɓuyno sikkude ɗo si ari si heɓali ɓay yalti si heɓali kanko mo mari kombo joganɗa goɗɗo ɓuyno sikkude ɗo si labaka kombo joganɗa coggu ngari kange hombo haldi ya wonu manoke forma on yo wawni ko hombo joganɗa ɗum sa lamaki ko hombo joganiɗa ɗum sa lamaki ko hombo joganɗa sa heɓali jawdi ko hombo joganɗa sa voyage ko hombo joganɗa c'est ton ego qui te trompe a joganaki ɗum hay goto ñande o ya danko ngari créiɗa naturellement hiɗa laba kono ko a jaɓata si a jaɓali a tourna yaha ko ɗon sakkitortoɗa a tourna yaha ko wonɗa ko ngo ɗon sakkitortoɗa par ce que ɗum ɗa no hatto jini e dankede e mawlede e créede e fofede e gomede bimbi o bimbi naturel on tu n'en as pas besoin heɓi ndiyam laaɓuɗan heɓi ñamete ça suffit ndaro kullu koye labba kullum ko yiɗa no labba no jarbi no foti koye wonu ko Allah wi yo koye wonu an hiɗa woni ka jama on wi ya wonu ɗon c'est ce qui te fait souffrir. Merci Boalmon Diallo Fatim Show, merci tangaray e nder no docteur John ndaari tan on ƴiƴam maɗa ndaara ton ha yaka wiyete insécurité kulol no huuli ɗum hey si ɗum ɗo noon waɗali hey si ɗum ɗo noon heɓali simi nawnina ko ɗum simi mayina gonna simi ɓeeɓi keɓe arali simi heɓali non jawri simi heɓi non brabalan fewno wonnoɗa ka tege yumma ma ko honno wonnoɗa ñawdirde probléme ji fewndo lowɗa ko honno wonnoɗa ñawdirde probléme ji ma fewndo wonnoɗa boobo honno wonnoɗa calculatrice ji mon son jay o ɗaɓɓito o guddamma ɗaɓɓitumo gañoma ngo kanko hayne ñanne ka gaña jinnaji ɗin ɗum ɗo fof na gañoma on ko e ma o woni ko nde majjere ma ɗaɓɓita ɗi miijoji ma ɓaleji yo dakto miijoji ma ɓaleji hoolareji fenande ɗi ne'iraɗa ɗi aadaji penale ka diina wo ka aadaji wo ka fo yimɓe fotteteɓe wo ɗaɓɓituɗi hiɗi ton ko ñaw ko ngun ñaw ko nanɗa woyɗa hoodi yaw ɗaɓɓita hiɗa rondi ɗo tarikaji buy alanaɗi dalil a wataɗi prouve de rien kono noon hiɗa jokki tun hiɗa yottina ɗi hiɗa hooli hiɗa ɗo yiɗo hiɗa ronda ɗo tarikaji bus a yii kon ɗum hoolinma ɗum kono hiɗa hooli ɗon penale scénario ji tournoɓe film ji an hiɗa jogii ɗum réalité hiɗa yaha no occupe place ka nder ko ima hiɗa yaha ɗum kono fawtortoɗa fawtotako aduna a anda taw ka hombo hiɗa ka nder auto ma hiɗa ka kofre tuma kala auto ma on yiya hiɗa ka kofre auto ma on ko ndu ɓanduma ka nder hoore ma duwaɗa wonde ala ton ko goɗɗo woni ton himo naɓe fi woɓɓe ko bandirawo maɓɓe woni ɓe naɓude tempo no jooɗi ɗo no ruulamo wa balorre amen yehi ɗo ɓe inni men haray ko hoore kaari ko ɗagotaaka kaari jokkoma men yehi sadaka hara ngen nagge no juuɗi ɗo ɓe ruulange ɗon wa balor woɓɓe ko kodirawo maɓɓe woɓɓe ko isirawo maɓɓe woɓɓe ko paygum saltewum no juuɗi ɗo no ruula ngen nagge kadi no wuugo ɗon no innano e piirowi men yiida yengal men an e hombo an e goto ngala piirde ko an e hakkille ma ɗen woni piirde a hooli ko ɗum waɗi si ɓe jumdema a
hawli sa hawlanoki mar chinoiso goɗɗo wawi nodde chinoiso haalnama ɗum goɗɗo jokki mo goɗɗo wawi nodde chinoiso haalnama sifa ko yaala mo daroɗe e kilotu mo maɗɗi cigarette mo haɓɓi ka gañan heɓoto sey no kirɗi nde dañiɗa yiyam boddi doga kanko so wi boddi o heɓi maafe ñallal makko ngal ko arsike kadi ko tewu ka makko kori ko ndi ngani ma wonma tampi a sali lowtugol nde hande laaɓa ganna nana sel na wajotode de mi ɗaɓɓa ya feewi na golle am feewa minen mbiɗen faami ka thérapie goɗɗo sanzi goɗɗo wayli woñande o jaɓi donc ça ne sert à rien de conseiller les gens mi jonne woni information mi waajo ma ara mi ala golle sa jaɓi waɗugol ɗum ɗo a yiwe ka sakkitode gurdam maɗa fuɗɗike deeƴude ñande mettiɗa ko wiyete deeƴere la paix du cœur ñande Allah mettinma ɗum a jaɓata yartugol to ko wiyata yimɓe wawata tumbitade hande kadi par ce que ɓe faami tumbitagol bonna e ɓuttu maɓɓe ɓenna kaari moƴƴano o meeɗi aljanna ko deeƴere wonki jahannama ko ande e maapunde e hulugol ko ɗumen ta sofugol ala ko mawni ka hoore nde ɗo hewti deeƴugol ndaaru ñaariru si du heɓi ko ndu ñaama du ɗanike ayi ndu waari ɗon ɗaani ndaaru mbeewa ndaaru nagge ndaaru nge heɓu konko ñaama wo no waalade fowto fonto ŋaaño metta hoore mum ŋamo an hiɗa mari ko ñaama hiɗa mari ka waaloɗa hiɗa mari machine ji hiɗa mari ɓiɓɓe hiɗa mari ɓengure kono ala ɗanade kunɗo kullum an e makko gonkum ɓuri ko hoore ma nden wonma réglede nde hoore nde jogiɗa wona an woni nder ton oɗo waɗi sa ronko faamude aɗa yiida e nawna selli waɗa thérapie rowtiroɗa dolle goo tawɗe ɗum a ron sa ñawdali ko woni ka nder hoore ma ko ɗum kadi ɓikkoye ma koye ronata no yurmi génération perdu koye ɓikkoye ko yiyata no doga ɗo ko heɓali hay 16 ans ko soro maɓɓe wonno ñawdali ko honto soro maɓɓe maayi koye ɗan ndiyam ko honto soro maɓɓe maayi ko Amérique wonɓe na génération trauma honto soro maɓɓe maayi koye ɗi laawi ɗi yiyata rewgol ɗo Mali rewa Niger Agadez yara li ɗum fof c'est la route des esclaves soro maɓɓe ko batte teppe soro ma wonaɗa rewnede ko ko yiyata berbere e arabu no nange remine lette ko même chose ko soro ma wonano wippede ga ko fi sifa ɗen golle koko yeta tawita foore koco kacanno ko bemiya ko ɗum mawɓe ma ko gesele mawɓe ma wonɗa rewde mum ɓe ñawdano ça n'a pas été traité kono yaltir ton e on traite aran e colonisation parce que kon ɗum ñaw fus ñawdaka koko yiyata politicien ɓe mon no jooɗi habbi porto habbi nation ji ko ñawdaka andinaka gaynayi koko yiyata ɓe mawɓa e ɗo jawdi ɓe gayni mawɓe jadi koɓe dogɓe yaaɓe halfinoya ɓe ñawdali probléme on taw spirituellement ça n'a pas été dit si a ñawdali probléme ma a toñi ɓikkum mako a toñi hankin soroma e patima no kam bileɓɓe no yehi ɗaɓɓugol on ɗum lekki ñangne an hiɗa honto hande daga moccowo hiɗa luubede c'est la même chose ko doloki ngi tun sansa ka patima ñentoto no yana biinije ton ko to gonɗa yawde ko jonno wonnoɗo jonde ɗen biinije woni hande moccude c'est la même chose il n'y a pas de différence ko an créé c'est-à-dire des démons dans ta tête jinnat c'est une création de fantasme maintenant il faut te battre sa inniɗa wonde jinna là il faut te préparer toujours il faut koya piiru ɗaɓɓa ko walla piirugo mais sa jaɓi satan ma on ko an igo ma on ko an a ettoto woni faamamo y a plus de combat si a faamimo acca e jonnugol mo golle y a plus de combat
c'est la même chose. C'est la même chose. Ndaaru moƴƴa ɓe mawɓe mum wonno militaire buy ko militaire ɓe mawɓe mum wonno voyage de yaha Dubai yaha Maroc haani ndaaru ɓiɓɓe ɓen kadi ɓe mawɓe mum wonno jannoɓe ndaaru ceernoɓe ndaaru si a ñawdaali a ƴettay ɓe mawɓe mum wonno ka kanji ndaaru ɓe nder to riyanna sa ko an ñawdata na nokku goo noon ñawdataka ka nder hoore ma ñawta ñawdi ka nder hoore ma ƴiƴam ma ɗan si laaɓi ɓikkoye ma koje par ce que ça c'est tout dans ton sang cortisol on woɓɓe no ton ko cortisol on ɓuri ɗuuɗude woɓɓe ton ko dopamine on ɓuri ɗuuɗde han si ɗum yehi e ɓikku maare ko heɓi golle joni noon e arana e solution ji ɗin ko ya reeno e koko wiyete religieux si min ni religieux wona ɓe ka diina tun enen en sikka ɗo joni si ko wiyama religieux o ko ceernoɓe ko karamokoɓe no woodi wakkiliɓe woni ɓe noddude e laawol Allah ngol findina jama on minen fof koye ɗum min heɓi tawide seeɗa je ne parle pas de ces gens là ko be wooda yimɓe nodday ɓe yimɓe ɓen e moƴƴereji ɗin haɗay ɓe yimɓe ɓen e boneji ɗin je ne parle pas de ces gens là quand je parle du religieux ko arayɗo naata ka nder diina waɗa ɗum maakite kala neɗɗo juuɗowo hoorowo wuura e hoore maɓɓe gollida e laamuji gollida e mbile c'est-à-dire kanko hannde kadi ko diina kawni maakiti makko c'est ça le religieux il est très dangereux parce que on ɗo watama findinde si o findinima o wuurira honno no wa goɗɗo ko drogue o yeeyata ko drogue o yeeyata ma yeeyoɓe drogue ko kamɓe sendodata ɗi cukkude o nanngay ɓe hiɗa cukkude waray o tawa hiɗa fiimude drogue o innama terto imo anndi si oya yeeyi naɓanaymo pourcentage on non il va jamais le faire o innay to woni siɗa poodde a ittay poɗɗoy koy si on pooɗay o ittay poɗɗoy koy so yaray beere wata on suɗu ko seeɗa par ce que kamɓe o jogii usine o nde wonno kamɓe jogii usine beere on ɓe innatama ta yaru beere ko ɓen tago a mem seeɗa ok un peu seulement ota feƴƴintin okaɓe voilà faamu il a un intérêt dedans konno ɓe ɗum si ɗum fermi wuura han donc man le religieux ko cancer pour la société si religieux ɗuuɗi e nokkude mbile ɗuuɗay baatini ɗuuɗay ko mande yiiɓe ɗon lamɓe bomɓe ɗuuɗay par ce que kamɓe ɗanninta ɓe ara ñaama ko religieux jon ɗanninayma oɗa ara ñaama si mo ñaamude o sendoda e makko donc man ɗum ɗon noon woni ka église woni ka synagogue tout est religieux donc ka religieux kala situation kala probléme ko anditirtaɓe ko ɓe attotoma wiide ko ya muñu watta yiila moƴƴa ça c'est le religieux ka thérapie ko ya ƴewito par ce que ton ko cause et effet par ce que probléme ma on ka thérapie no wayi wasina siɗa soñude goɗɗum thérapie on koye nema yiltiti ka awdi ko ɗum sankunoɗa ko toon yahata ƴewitoɗa sansa c'est ça la thérapie mais ka religieux ko wigol muñño jokkuɗo muññoɗa so waɓɓutu on saayi on sansay si sansali kadi naga si moƴƴanalima ga hiɗa mari joddi ka akira ko ɗo yiyata boy no jaɓi son jaaji wonandema jonnitoyde goɗɗum ka akira là tu te trompes parce que Allah jonnalima koyɗe mere o jonnalima juuɗe mere ah oui donc man ɓe innete ya muñño kono noon ka thérapie faamu muññaare nden nde nafatama e alhaaliji ɗin fof e nokkureji ɗin fof muññaare ko jikku ɓurɗo labede jikkuji kono noon e nokkureji gono ton e alhaaliji gono ton si a wallinimo ɗon a toñi wonkimmake kenenta
sansugol ka fewti ton no ñamda probléme ma hiɗa fewtu no ni hiɗa yawde ala marsude kenen a yeƴƴitoto tun tawa jaka warano ɗaɓɓede kon jaka ko ɓawa nga woni misal kenen iɗa jogi iɗa dari e dambugi iɗa uddite e maye ɗo son udditade tampaɗo lettoɗa ɗon ha tawa joni ala gasi yeƴƴitoɗa tun tawa jaka nangal ɗo bafat hino kam duwana adde ka ara waɗi ɗon duuɓi temedere ɗa kaca ngala noon no udditi ndaro ya tike hunku jonna ndagum an hiɗa tappude e bafal ka windi ɗon A3 tawa ko A5 hara noon a hiɓiri ɗum ko A3 jago ɗum woni ala udditade ma iɗa jogii saabiɗa naɓa turna ɗon ngal hela yaha adda kadi gongal turna ƴaga naɗo yeƴƴitoɗa tun enna hebbimi dara waɗani ba uddito enna kenen ta changegol direction ka fewtuɗa to ma changegol suɓande wayɗugol suɓande ma huulande objectif ma on c'est atteint c'est ça la thérapie donc ta hoolo gandal maga ta hoolo miijoji maɗi kenanta ɗi addantama solution fes alannode yewtere men en wiye ka solution Allah no wawi liɓudema e albalawuji e probléme ji fi yo faljite e faljiriji maɗe par ce que sa yanano e mum a wata hitade vitesse mo joginoɗa on no hulɓiɗi vitesse mo joginoɗa on sa accama ɗon a halkoyto Allah liɓa goɗɗum yeeso ma kaloɗa fiya wawu yi'itade tinna kono ko ɗon immode ɗe miɗa janfa miɗa wiya miɗa aña miɗa piyede mi anda gonnngala ya ukkondira e batine mon ala Dieu est en train de corriger tes problèmes ɓe sorto kadi ɗon ɓe yaha ɓe jiiɓa hoore maɓɓe sa maayi ɗum a tubali ko yiite yahata a luttata mi anda o mocco ko jokkuɗa ko a sirkuru laaɓundu ɗe penale ɗe wonɗa hoolade ko sirku a yii konno gonginta ko a yiyade ko dali ɗum ɗum marɗa koko wona haale dali ɗum ɗum marɗa konno no juulanta konno wonɗa juulande hiɗa gonginde ko fennata diina ma kan konno juulanta hiɗa gonginde ko fennata waayo hiɗa gonginde goɗɗo no yewtude fi piiji wirniɗi tawɗi na e capacité makko ara gongina ɗum a yalti diina kori konno juulanta kori ko keefere wonɗa huwondirde e mum anno wonɗo huwondirde keefere gongina konguɗi makko an ko a honɗo mushrik none wonnone no wirɗa ko hunde gaari o jogi ko Qur'ana o jogi siɗa faala ƴetta e drogue fimira Qur'ana ko kaydiji wat windaɗi ndaha Qur'ana on na ɗum ɗon Qur'ana on ko ga ko wahinako nandin kaydi ndi sutiɗa ɗo na kayri no to a ƴetti ndin a wuji ka ɓandu ma a ƴetti ndin a waɗi e nder ndiyam ngal konno jokkuɗa ɗon wonti sanamu jongara ko ɗo wonde ngattude hannde si tawi iɗa faala wallude yimɓe ɓe haalnaɓe gonga mawdi siɗa faala haala wallude hoorema haalan hoorema gonga sona ɗum waray a jamfike hoorema ray ko ɗo wonde ngattude hannde. Merci beaucoup Ibrahima Ibé Bary, merci ma sœur depuis les États-Unis, Dieynaba. Merci Thierno Diallo, merci Tansoko Mamadou Siré depuis l'Angola, en séjour en Guinée. Merci Monsieur Salou depuis la France. Merci Aliou Diallo So depuis Lisbonne, Portugal. Merci à tous nos sponsors dans le monde. Kala on me soutient de page.
Merci wontiramɓe Freetown Victoria Park, wontiramɓe Morovia 17th Street, Gallo Street Mox, wontiramɓe Abidjan, Brema Côté, merci à tout le monde, wontiramɓe Nigeria, Angola, Mozambique, Afrique du Sud, Corée, merci beaucoup à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.